Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sapo. Terima kasih. Harus kak kapanya mak guru matikan supaya ya ule mewah ila petang dan anak buana. Pakong kadek Fitri, Pitani cule. Pasti makan kadek Fitri. Bi, kakak Abu Nasir, jagona berkelahi. Aku masalah ketampanan mi. Dan ngakuin adik Fitri. Demi toman nih harus kak majaga matikan. Majaga tona matikan. Maksimal toni ketampan aku. Pokoknya harus kayak kemana sakit rodo musik. Asik. Asik. Oke, stop. Hah, bang kali nggak tahu ada ya radioku. Itulah kira-kira ini dia baju semua jama siapa tiu ya Awai ya pak. ya toh si karyawan nu apa tiu ya Awai ya pak. siapa tiu tu lah Awai iya pak. ya toh si karyawan nu Awal pesan nih ya mah. betul lah ya toh si karyawan nu Awal pesan lah nih mas. iya pak Barang kau takut pesan nih. mana lepas lagi dong ikut tuh mas suruh lepas lagi kan cara kenge ke rumahnya ale ro dia senang macam mana tu lagi Mari jangan gara-gara ikut lah. Bisa kat kamar Rica. Kan? Cak Ton. Tak maaf kau pek tu lah. Dia baju semua jam ni. Ya udah enggak apa-apa. Udah tak kalah. Selalu makoko selalu mana lemak baluk tua. Apa dong masih ku tahu makoko mungkin ada baru ku mak baluk tua supaya laris Kau garo. senang no Cina pamit Kau pek gaji ku tu lah. mana ka gaji no si masapa botolok na lagi dek gagan pareho sapa si gaji no tiaro cara geng Jack, jago metoke ko Jack. Di meto pagakal aku. Kuy kampung Nah, matu na kong ka perlombaan nasional upat tama ko. Iko matu mali juara Tanto ko supaya majago ko. Apa gue? Sejam tu. Wan rejek. Wah, si Valentino sena. Majan ya rupure lambu sebal Lorenzo. Wasin ke markas kulit tu nak koro. Di ku gaga. Bos di tu iga. Wah, semua pole bos Iyo di. Berarti saula ya. Pagi gini pai, di nanti gaga bos tak. Oh, apa ko Ya apa jadi bos nu? Bi. Naya matu nai ko. Tapi ya masa ko ko. Magay. Pakai pai. Mapus ni lah ko. Bani? Oh, balik.
Beta ko. Lari cuy. Pede panagan na 5 menit. Jadi makuk koe ya bos nu. Belum sampai bunase. Jaro atur kiro strategi. Apa koe nakong ke Cina ya bunase tau? Langsung itikung. Apa? Napa ya jarai? Ya namon dero macarita sebagai bunase pada bose ya riolo. Mundri. Apa? Mai tabawa me sa minakilo ba no? Di. Duto pamala duto pa na bos dulu ya. Awas ko mau kita sirgat ya bunase. Gini tagayan ako pakoy. Pastilah aku tuh Dia kasi gua serunti di pakoy juragang paggaya. Kebiasa pegawai Purwita, Mak Dasi, Mak Jas. Tapi dia aja nama Dasi, Pak Tua Melok Balu. Pakoy to. Memo magar tak boleh riase. Tapi ita ni boleh riawa. Padahal bagi tak jangan ni. Mana kepada tu jangan. Pakoy na jo si tengah nama gelo. Aku mati ya tua Nah pakai mali sulara. Oh makro ga? Makwa tu. Mana? Gora ko. Gora. Makro dong, gara ko. Oh masyarakat. Oh masyarakat, jangan melita cending. Masyarakat. Jurus pertama. Jurus macang membuka jalan. Oh masyarakat. Masyarakat kau cending. Itu tamari pun na tahu. Supaya meli. Dia pakur carana. Jurus ka. Kerba bunasi. Bagir. Pero ni janji ka. Pakai lain apa coba min apa sudah nang liga. Mana pa? Ya bro. Jurus ketiga. Jurus ular, lotong, tomato, mangsa. Ya udah sih. Dia kena pitau lah aku. Patah selesai lang. Tega na dulu ni tega ni kaya kedua kan. Ikaw ni minum itu? Iyo. El kak meli, yes to Tapi oh iya pako ni pale anak buah natola. Kebetulan yang madekala dekai. Pura latihan den remita kak latihan jurus to. Bu madekala dekat. Pako gako. Weli atu du. Tapi bajak wajah magai. Pada tu mi nak kulo minreng dong. Iyo. Pako ni pahe. Kan tasaga harganya tuh 10.000. Ya 10.000. 10.000. Kada bawa na tas 10.000 si boto lo. Kenaro. Pako ni pale Aku temu pinreng kak tua nu. Sisa doit nu pinreng supaya laki tu tua nu. Iya juragang pinreng itu deh nu 10.000 supaya laku. Daripada laku. Cisa tu masa. Daripada dek na laku. Pinreng. Makero. Magai. Kan ada aku 10.000 Tabe. 3 elok nu ada 3. Ya. Oke. Aman. Yang penting yakin. Mantap. Oke. Terus kalau mak janji ku alai. Ya, senan dek rung kawak beli-beli lau. Oke. Aman. Aku sih. Anak buah na bos. Dek kamu mungka. Jurus mabuk. Lu kaki. Nungka aja. Tidak mau dikasih ku. Cek kasih sekarang saya. Ayo, Pak.
Eh, kada dulu tuh. Gagang. Akan pengka. Mau mi? Gaduin na. Suruh mi cak. Daripada. Ada na pai. Cok dasarkan aku. Hai. Pakro den ren aku masak kita we. Aku garo. Oh, aku hatang. Apa mau bisa? Gak cening. Oh masyarakat, gak cening. Si cening tapang juragan tola. Dongo. Bola kosongnya tuh. Ayo di peneliti aku. Oh makcamat kak. Gak cening. Coba. Tege bos nu. Kahe. Lapet tang aseng. Apa loy? Menang ka? Dipakai rumah kue bos. Macam ada. Magati tua pemapolo buku-buku na. Bos ku mak ko si tengenge kahe. Ate tu buku-buku na eh. Berarti biasa mi tua. Biasa bos. Oh, sorong na. Jelaskan anak bos. Aku meli tu aja ning. Siapa? Ya 10.000 ya, 10.000. Bersulina. Iko na pa mempe, sari, pariboto loy. Awas lah mau lihat mak. Suli. Mana ya jelaskan. Regalo 5 bumi di. Pakai PE, wareko diskonnya. Siapa? Beli satu, gratis satu. Siapa harga na? 20.000. Ah, mas empo ya. Bre, gak gratis. Apa 10 misal bu? Mas empo. Aja. Bayar dulu. Gitu aja. Buah bayar. Dia kan tono. Gantiku. Dekat. Ini kau, juga kau. Makin toh, amang. Jero. Ayo, pas 20. Oke. Amang. Oke. Makokoe, biarlah darah Lame menjadi saksi di pertumpahan darah kita. Agak Darah kita. darah kita. Darah lo aja kali. Lamu sama Andre Beno. Mas Estano. Lamu sama beno to, masih satu no. Oh, cocok. Jadi peraturaku iya ya ro. Paku aku lomba joget kiro do. Oke. Saya Oke. terima tantangannya. Musrik. Musik. Yo, musik. Musrik. Musik. Musik. Jurus joget menguasai bumi. Ah. Musik. Stop. Lagi namu suruh stop. Ya tu joget nu tu. Dengan tamak kategori nasional. Dipakai. Rugi mo. Kalah ko masalah joget. Oke. Memang beta kan aku masalah joge Abu Naso. Tapi makokoe harus ki uji nyali. Adu jos. Oh, asa Tony lo kay kuku buru deh man. Mak ben. Dek mah. Makokoe adu jos ki. Nak ko joge memang beta ka padi Yola. bisa joge ya. Langsung nih. Jangan mikir cerita. Jurus macan membuka jalan. Wah, guys. Makin di mah. Aku mero. Apa sih di? Jurus ular lotong mematok mangsa. Awe. Garo. Dia nak kena ding. Dek nama kena di nak ko makaro. Kahe nak ko lo ko makana dinge.
Nah guys, ya nanti ya sama kalian nih. Cara kak. Masih sanu. Ada. Gimana na tuh? Ito na. Kapan rasay ko. Evet. Ternyata uli mapalik kalakay nga bunas. Liwat lo muna. Makokoy. Iya nagkatan ni kampungnya. Apa di ni dia bunas. Biar sang makada. Yang pentingnya ki. Kau kalahkan. Jadi mapakoy mamelok kapan ako. Iya sila magkontrol kampungnya. Oh, TV. Lato, imay ka lato. Jerana. Enggak. Apa skrip lah. Halo. Enggak. Jago matoke ko Jik. Matu, akong ka perlombaan antara provinsi upat tama ko. Pokok na ikong malaya dia matu sa upoy. Enggak. Sige suko sa rantu, gaya pa kujarakan. Napakagaya. Ide. Ma Ada macam ni. Bisa oke. 1 2 3. Aku kue. Biarkan darah lama ini menjadi saksi di darah pertumpahan. Salah ya.